Ja sam Fabijan Sjega, imam 21 godinu. Bio sam prije nekoliko godina polaznik u maloj školi, 4 godine sam pohađao kao polaznik, a sad sam ove godine prvi put kao voditelj. I onako, interesantno je bilo vidjeti u obe dvije uloge kako se snaći. Inače sam ja živio blizu Trsta u Italiji i malo mi je iz Hrvatske. Pozdrav svima. Zovem se Hana Alasadi, rođena sam tu u Varaždinu i oba roditelji smo bili Hrvati, ali sada živim u Luksemburgu i prije još u Belgiji. I evo, 3 godine sam ovdje bila polaznica i sada 4. godinu sam ovdje na praksi. Koja je razlika biti voditelj, uzreći obzir kad ste prije bili polaznici? Što se promijenilo? Pa promijenilo se naravno odgovornost za sve, znači manje si opušten kad si voditelj u smislu da moraš stvarno misliti na djecu, prebrojati, probuditi ih ujutro i tako nešto pomoći organizaciji večernjih termina, sportskih aktivnosti popodne i tako, mislim, sigurno si kao polaznik si jako bezbrižan, makar ti se možda čini da ne znam koji put je doslovno i tako, osobito prvi godine kad još ne poznaš dobro djecu, ali sigurno kao voditelj, mislim, veća odgovornost, ne bi sad rekao da je sad baš stresno, jer ima je tu, mislim, motivirajuće je i to sigurno nešto napraviti, organizirati, tako da, ali mislim, jedno i drugo ima, onako, jedno i drugo interesantno, ali naravno, kao polaznik je bilo totalno bezbrižno, onako, samo si pratio svoje radionice. A su te odgovornosti nove ili ste već imali iskustva s takvim odgovornostima? Ili je to nekako novo iskustvo? Pa, dosta imao sam neka manja iskustva, ali smo to onako, možda malo veće iskustvo, tako da to su isto, tako da je neko može reći novo iskustvo, nije baš ono potpunosti novo, ali da, već smo sad imamo više djece i tako, više intenzivno možeš gledati kod toga da su šiše radionice, makar ono. Kad se već nauče, poslije bude lakše ono kada im znaju točno kako i šta. Hana, kako ti razumiješ tu razliku između voditelja i asistenta? Voditelj i asistenta? Da. Polaznik je? Ne, voditelj i asistenta. Koju ti barijeru vidiš što je tvoja? Pa, mislim, ja radim puno manje stvari, to je sigurno. I nemam odgovornost od mlađega. To je dosta velika razlika, mislim. I onak nije da kao da vodim kakve radionice. Mislim, da, ali... Ups, skoro sam zaboravila. Ali ne u smislu kao što znam biti jezične ili gdje svi dolaze. Je li radnije bila polaznica, asistentica ili baš voditeljica? To je malo teško, zato što ipak, ne mislim da bi bila voditelj, ali kad si asistent imaš puno više slobodnog vremena, ali kad si polaznik je isto super fora, radionice i samo iskustvo. Ne mogu se to je promijenilo i kad nekom mi treba pomoć, isto osjeti se da je malo drugačije, možeš svima da ti pire na tim radionicama za ovo i ovo što će se dogoditi u subotu, inače ne bi znala da bi se to događalo u subotu, ne? Tako da, to je najveća razlika u tome. Iz vašeg iskustva kao voditelj, koja bi iskustva najradije ponovili, a koja biste promijenili, zato što su bila, na primjer, neugodna ili čudna, kao polaznik? Kao polaznik, koja bi iskustva volio? Pa ne znam, da sam baš imao neka neugodna iskustva, to se sad ne sjećam jako nešto. Bile možda nekih iskustva, ne znam, kad je nešto nešto se s nekim zakačeš ili tako, ali sad šta bi promijenio? Pa ne znam, možda prvi godina u odnosu na zadnjih je bilo možda nekoliko više tih sportskih aktivnosti, neka su se recimo izgubile. To je meni bilo zabavno, pa ne znam, to bi održao prijašnji broj koji je bio. Isto zato jer puno djece
se dosta brzo ne mogu više voli ići na more, pa onda to nekako potpunjuje, sigurno još dodatno motivira nego da su recimo, da se iću još sigurno na te razine, onda da se izbjegnu to da su na mobitelima, tako, ali dakle sam bio ja malo, počelo je već, ali nije bilo da su baš djeca bila toliko mobitel, to je bilo recimo ljepše, ali tako. Sad ih moramo nekako više stalno motivirati tako da se više druže, to je isto s vremenom, ono, kad prođe par dana se isto nekako popravi to. A drugo, baš da bi nešto jako promijenili to, ne dolazim sa neke ideje, bilo baš neugodno. Hana, kakva je to izborna radionica koju vodiš? Super pitanje! Od prošle godine više ne postoji radionica izrade tradicionalnog nakita na kojoj sam bila sve 3 godine ovdje. Vidjela sam je u prvoj godini, bila sam i pomislila sam, wow, ovo mi se jako sviđa, pa ću ovo raditi sljedeće godine. Tako da sam se sljedeće godine vratila i naravno na nakitu. I bilo je stvarno super, to mi je stvarno jedno od najljepših momenata ovdje na ovom Beogradskom u maloj školi. I kad sam se vratila prošle godine nije bilo nakitne, šta reći, bila sam malo tužna i ove godine dolazi prijateljica Snježana, kaže možemo popodne imati kao izbornu radionicu, ko hoće doći, neka se izrađuje nakit i to mi je, stvarno sam bila sretna kad sam to čula i, dakle, ja sam voditeljica, kako to? Da, kogod dođe može napraviti narukvicu, ogrlicu, nanogicu, što god hoće. Jedna potica čak je stvarno zainteresirao tradicionalni nakit, tako da ga je pokušala rekreirati i stvarno je lijepo ispalo. Čak smo odlučili imati izložbu na kraju, da, evo, super. Kakva je ta razlika voditi izbornu radionicu? Jesu podatnici drugačiji? Imaju neke različite fobije? Mislim da je malo više opušteno. Stvarno dosta opušteno. Malo je kaotičnije. Mislim da je to ipak zato što je prvi put da ja vodim radionicu, ali puno je kaosa. To je. Jer nisam očekivala da će doći tako puno. Nas je jučer bilo 8 i to je... što da ja sad radim? 8 ljudi koji ne znaju kako da počnem uopće. To je... Imate li neka iskustva koja su vas najviše dojmala u maloj školi? Možete neka koja dijelite? Koji su nas najviše dirnula. Pa ne znam, mislim, cijelo iskustvo je naravno jako emotivno na kraju ti je uvijek malo žal kad se završi. Sad šta me nekako najviše dirnula sad baš trenutka i to se sjećam posebnih. Pa ne znam, mislim, sigurno ne znam kad sam volio koji put završu priliku, to je bilo onako jedno lijepo iskustvo, onako, u onom momentu da imaš malo tremu i to je to onako baš, jedno lijepo iskustvo isto za dugoročno. Super je bilo, a to, mislim, to druženje, to kad su bili neke zabavne igre, tako, to me se osjeća odlazak u grad, to isto, stavno. Kad malo smo upoznaš prvi godine, se malo više, moraš nekako više držati blizu konzuma i tako. Naravno, poslije si malo onako slobodno, pošto nekako lijepo, ono baš. Tako, to mi je nekako ljepše iskustvo. Da, mislim da je odlazak u grad najdraži dio. Mala škola je jako puno polaznika. Svi su završili priredbe, meni je svake godine mi je super vidjeti što je filmska napravila, zašto mi baš mogu imati smiješne. I lutkarska isto ima dosta zanimljive priče. Novinarska naravno ima priče o svemu što se dogodilo i super je to vidjeti iz drugačijih perspektiva i ono za što možda čak nisi ni znao. Dramska, bila sam prošle godine na dramskoj i moram reći, bilo je stvarno super.
završna je bila wow. To je prvi put da sam dole nastupala na završnoj. To je jednostavno neopisivo. I da, to su neki baš začarajući. Da, ja sam isto zaboravio, mislim, radionici isto su imali super, ja sam bio isto najviše dramska, novinarska, jedan put isto filmska. I da, to je bilo isto kad je došlo spomenuti, ono gdje pomenati, ili kad sam imao neku predstavu i tako, baš je to ono super i zavodno da je sve skupo, da smo na radionicama vidjeli. Koje su najveće razlike koje primjećujete od vašeg vremena kao polaznici, sada kad ste voditelji i esterici? Svemu, ne znam, kao svemu skupa misliš ono, kako se da, sve promijenilo, kako naš odnos. Generalno, kako se promijenila mala škola ili Vila Rustika, neke promjene koje se vrlo primjetile? Pa dobro, Vila Rustika nije se baš fizički promijenila osim ovog drva šta pališ, to je jako, to je veliki minus jer je bio lijep hlad. I da, još je bila dole kaška mreža, tu smo se lijepo igrali, to je isto šteta da onako sad smo već zaboravili, to je bilo zabavno isto. A drugačije, ne znam, možda smo se malo nekad više, ne znam, možda da smo se malo više nekako još igrali, nekako sportski i tako, među sobom. Makar sad mi da su sad i tu nekako puno se više onako druže i to. A sad, ne znam da, šta bih rekao, da li bi možda koja radionica više, odnosno više grupa, ne može više radionica, bilo više polaznika. Nešto bitno da bi se promijenilo baš i ne, znači uvijek smo imali večere ovo sa Crvenim križom. Ima nekih novih ideja, ali uvijek su, neke stvari su ponavljaju kao što je Eurosong je bio dosta puta, predstavljanje zemalja je bilo uvijek. I ples, pjesmu da pomoliš, to ali su drugodirane igre, sve nisu sve baš iste, ali su dosta na sličnoj bazi, to je uvijek isto super. A za tebe, Hanna, koje su razlike koje se ističu? I zabavno, ističu normalno. I evo, to je što ima za reći o tome. Koja vam je bila najdraža radionica kao polaznici? Ja sam kako sam rekao, većinu na ravnim novinarsku i dramsku, tako da tu mogu. To možda ne znam, dramska malo draža, zato da je na završnoj priredbi, to ne da mi je draža kako je bila, kako je oba dvije smo bili kad smo radili. Možda to je bilo još neko zabavnije, mislim oba dvije su bile motivirajuće, apsolutno to. Da, evo to bi rekao, možda za dramsku, jer je bila neki put su bila super predstavljena, baš smo se iznali zemlju, tako. Ali bi se sve su bile super, tako to. A tebi, Hanna? Nakita. A zašto? Jednostavno atmosfera, ja mislim. Mislim, zabavno raditi nakit, ali atmosfera je jednostavno super. Mislim da će mi to zauvijek biti najdraža. A koju biste radionicu najdraže sada vodili? Pa budući da imam, mislim, iskustva dramsku i novo, ja sam sigurno bio jedno do dve zapravo, mislim šta je bilo dodijeljeno. Ali bi to sigurno bi bilo to bi bilo teško, jer to nema još iskustva baš u vođenju radionice, tako da sva ta organizacija, to bi bilo sigurno nešto jako novo i to bi sigurno bi na kraju daje ti zadovoljstvo kad imaš spomenaki, kad imaš na završen prijednu predstavu, kad imaš izrađen nakit, ali to je sigurno jedna velika puno stvari moraš posložiti, tako, djecu moraš dobro upoznaš, tako ga zanimljiv, kako je nekaj za što gleda. A tebi, Hanna? Sam ja baš materijal za vođenje radionice, ali voditi ovu novu nakitnu je fora. Planirate da se vrati sljedeće godine kao voditelj, asistent, možda da tebi isto voditi? Pa, ja ću sad imati tek 16, tako da i sljedeće godine neću trebati imati praksu. Tako da ne mislim da ću moći doći, ali ako mogu, nadam da ću doći. I rekla sam, ako prijatelji od ove godine dođu, ja ću uzeti svoj mini auto, neću 35 km na sat i dolaziti sa Krka svaki dan. A za vas? Pa ja, ako se može tako, ja sam
isto mislim doći, mislim, zavisi će od drugih ovih, kako će biti sloveno u tom terminu i tako, ali ne bi bilo loše, mislim, to sljedeće godine, ili barem u nekom od narednih godina, ako ne baš sljedeće. I za kraj jedno zadnje pitanje, imate li možda kakvu poruku za polaznike, možda neke buduće asistente ili voditelje? Za polaznike, a manje vremena na tim mobitelima, elektronskim novima, to ono malo izgori mozak, ako baš nisu došli tu na more zbog toga, to mogu i doma. Mogu ono malo kad im je dosta, ne ono baš po cijele dane, da nek se ono dosta druže i da uživaju, da iskorišću priliku. Mislim da je jako lijepo nakon na Bolu imaju, puno ljudi ne žive među morem, žive tamo u krajima, daleko su, znači, da iskoriste priliku. I sad naučiti hrvatski, mislim, sigurno to njima nije ono najzabavnije to, ali osobito to, ako znaju malo manje, to ima odlična prilika, jer tu će ono imati šanse pričat i tako da iskoriste tu priliku. Ima još, to nije pogledali tako ono razmišljati, ali mislim da se može to ono kad se malo zna motivirat i sve skupa. Za tebe, Hana? Koja je reč? Ok, 2 stvari. Kao prvo, pazite se sunca, svake godine mislim, a druga stvar je to da u maloj školi prvi put kad sjede večera svi odaberemo 100 ono, naslovnice i tamo moramo sjediti do kraja tih 10 dana. I želim toliko preporučiti da se razgovarate s ljudima koji sjede s vama za stolom, zato što mislim da ćete vjerojatno postati vrlo dobri prijatelji svega ovoga. Ste preporučili nekim polaznicima da postanu voditelji u budućnosti? Apsolutno, da. Koji se sviđa do tu, ako misle da bi mogli nešto dati svoje, malo iskustvo to koje imaju, koji recimo neki voditelji nemaju, dakle ako si polaznik voditelj imaš neko, znaš više kako djeca razmišljaju i tako da apsolutno mi preporučujem. Sve dok imate interesa za kulturu, za hrvatski jezik, za radionice, za malu školu, da biste trebali da školovojite. Ok, onda smo gotovi. Hvala vam. Super. Još zapravo nisam točno sigurna što se tamo radi. Nisam ih puno vidjela, ali mislim da će to biti